Саламатсыздарбы, башкалардын көрүүчүлөрү? Биз сиздерге айтып өткөндөй эле бул экинчи чыгарылышыбызды баштайбыз. Амансыздарбы? Экинчи чыгарылышыбызда биздин каналдан аралаш бааларды, тактап айтканда жылкы, бодомал, кой, эчки, бука бааларын көрө аласыздар. Бул чыгарылышыбызда да баштайбыз. Birinci çıkarılışımız sonuna çıkıp, ikinci çıkarılışımızda da akırına çeyin görüyoruz. Pazar kızı bugün. Çekeden satılıp atat жылкылар. Бұл çıkarılıştı. Pazarda alıngan bağlardan başlayız. Бұл at alınıптыр. 90 bin сом alınıптыр. Yer koyup görüşü atat жаңы. Бұл at da alınıптır. Kança yaşar eken? 3 yaş. Bundan Üçtü. 3 yaş. 3 asıya at eken. 74 bin сом alınıптır бұл at. Бұл at daha satılıptır. Бұл at 60 bin сомға satılıptır. Туғандар. Bunlardan 39 bin сомға алдық дедім. Бұл атта бау болып жаттыр бұл жерде. 65 bin сом бау беріп жатыр бұл атқа. Бұл жерде de адамдар көп. Қайсыл атқа қанша беріп жатыр бұны да көрсек. Ушул ат окшойт. Мурунку чыгарылышта көрсөтүп кеткен Калтатай ошол баа болуп аттыр. 80 bin сом баа бериптир ушул жерде бул тайга. Бул жерде 65 bin деп турат. Баасы деле, дагын деле. 5 жашар ат экен. Bağısı 300 bin сом деп жатышат бұл аттың. Өте чоң ат екен. Мына 3 жашар атты бая мурунку чыгарылышыбызда көрсөтүп кеттик эле сиздерге. 210 bin баа болуп аткан эле. 160 bin сомдон баштап 210 bin сомго чыккан. Бул сатылыптыр азыр учурда. 222 bin сомго сатылыптыр ушул ат. $222 сом. Көк атта алыныптыр. 8 жашар, 3 асый, 90 bin сом алыныптыр. Beş қашқа керілген аттыр екен бұл жерде. 120 bin сом кемі бар дейді. 3 асый, 8 жаштағы ат екен. Не, улақа қандай улақа? Улақа үйіргі, ішке. Кете бір іші жоқ. Улақа үйіргі гарантия дейді. Жүгірі екен. 120 dediniz mi? 120 dediniz basın? 120 bin сом. Егер ушул атка кызыккандар болсо байланыш номерин да кайта кетсек 0709 менен 27 96 62 номери менен байланышыңыздар. Бул жерде да бул кара аттын базары кызып аткан окшойт. Рубльге баа болуп аттыр бул. 92 bin рубльге. Канча жашар? 6 жашар экен. 92 bin рубль. Ошондо 100 bin сом болот экен. 92 bin рубльге сатылды. 100 bin сом. Башка бар. Башка бар. Жалып атып чыкты да эми. Дагы чыгатты деген. 100 bin сомго.
tuppa turga ketdi. Yok, sen. Bulatqı uçurda bazar 105 ming so'm baho berib жатыр. Qancha yashar ekan? 6 yasharat ekan. Biz tuğganlar çındığında Noqat çergesine, Noqat mal bazarına күчтүү жакшы сындып аттар көп кирет экен. Bu kan bağlarına da serep sasak. Kança oldu? Kança alındı? 62. 67 ming so'm aldık deyip bunu. Bulat'ta görsetek etsek 150 ming so'm dep turat. Jaşı-chi jaşı? 6 yaş. 6 yaşat ekan. Ulağı var. Ulağı var ekan. Nomeringizni aytib qo'ysangiz taqsir. Bu buqalar alınıptır. Cuğunu alınıptır. 136 ming 500 so'm alınıptır bular. Cuğuna. 4 bas atılıptır ona uçurda. 227 ming 500 so'mlar. Qarani qo'shganda ona 4 öv. Sizge veremem. Sizge verasiz, to'g'rilab verasiz. Qachon gacha bu hareket. Baba 2 oy orayda qilotmaydi. 75 ming so'm. Ana. Beradi. Boshqa var. Yo, 75 ga baraka. 75 ga baraka. 74 yarım. 75 ming. 74 500 berimde otat 75 ga yeysiz. Qiziq bo'ldi pul yerda bor. Ona ketganim yo'q. 75 ming so'm. Onam olsun dedim. Tushunib turing. 500 so'm tarix yetmaydi. Orqasi sotib deb. Men yo'qman. 75 yarimga baraka devdi. Juman kunga pul devdi, bunga pul zarur. 75 ming so'mga ketdi. Şu buqa ketdi 75 ming so'm. Bu buqada alınıptır. 70 ming so'm alınıptır. Ular nima aytqasqin? Bu yerda da bog' bo'lib жатыр. Ver ota. O'zi yo'q ekan. Qancha oldi shalako? Qon ishlama emas, qon tozalanib ketadi. Yerga sog'vorib. Benim aka 100 ming so'm bo'lsa, Cho'g' bog' bo'lyapti. 155 ming so'm. Rossiyadan kelibdir. Mana qorama oldi, mobola oldi. 53 ming. 53 mingga qaranimi? Ha, bitta tuqqan qonida ikkinchisi. Süt ağutatqa. Süt ağutatqa sütü. Mana belgisini berib. Qaysini? Bunansini mi? o cheka. Qancha olindi shunda? 53 ming so'm olindi. Narxi cho'g' bog' bo'lib жатadi. Turpoq qancha oldi? Qon olib berish. Ha. 33 bo'ldi. Birde 85 ming so'mga yo'lini qo'yib berdi. Buna jelini cho'ng. Turpoq bilan sog'ni bog' bo'lyaptir. Shu yerda O egasini tortib qo'ydi, nari egasi. Mana 5 mingga deb tortib qo'ygan o'shini. qanchada o'tadi molda? 85 ming so'm yo'lini qo'yib ber desa, narx telpakchan kishi uni aytadi deydi. Yaqin adam bor tortib qo'ygan, yaqin adam bor. Bitikali qilib Ushul bog' bo'ldi hozir. Nastalaka deb. Ostalakan moli bol bo'ldi. Bog' bo'lib ketadi. Bog' bo'lib o'tadigan najirda. 80 Bugun Noqatqa negizdan son oloviylar ko'p kiribdir.
Qanchada o'tasinglar ham? Qanchanchi bolasi? 135, 4-chi olasiz. 135. Nega buni 100dan jo'g'ri siylab o'tasinglar? Parodasi qanday? Odasi Chorli Poster. Sütü köfte ama. Chorli Poster 20 litr sütü var. Sağ içtin erbaz 20 litr berdiğin haq. 20 litr sütü var. Süt bağıtında bu ekan. Qanchanchi torpog'i? 4-chi torpoq. Torpog'i ham erkak. Erkek torpog'i men 4-chi. Qancha qilishdi ham bozor shu Allah uyda? 350 qilishdi. 3'ün 350. Ha. Üçöten qayoqdan keldi ham bular? Novosibirskdan keldi. Novosibirsk shahridan olib keldi. Bu qanchanchi torpog'i? Bu da 4-chi. Buni qancha? Bahası? 130. 130. Черный пестрый породада süt bağıtında. Vardığı sütü bir değil. Buniki 18, 18, 20, 15. 15 litre süt ver şunun bağısı qancha hem? Allah 130. Bu da 130. Ol qanchanchi tug'magan? Ol 3-chi. Üçüncüsü. Erkek kurgaç on Kurgaç. torpaq. Kurgaç torpaq menen. Süt bağıtındağı uylar. Bu yerde daha sağını bağ olacaktır. Şunu satayım 53 bin son 5, 53 bin 500 son bağ. Tartın. Oldu. 53 bin. Bana 100 götürdün sana. Nokatda negizinden жылқыларды Россиядан көп келет десем, мындай малдар да өзүңүздөр жана ала уйларды көрүп өттүңүздөр. Россиядан көп кириптир бүгүн. Малдар да, саан уйлар, кунажындар, союш баптары. Ушул саан уйдун базары кызып атат. Торпогу менен. Sekiz litre sütü var. Kунажындардын да бааларын берсек. Ben aldım. Кайсыны? Кашканы mı? Канча алынды? 26 000 сом алдык деди. Bunusун канча деп атасыңар? Bunu 30 деп атабыз. 30. Кийинкисичи? Keyingisi ne 35. 35. 35 боз кунажын дейт. 2-3 var. Kунажында 37 000 деп турат, 32 000 сомго сурашыптыр. Базарда. Erkekler kotaç 29 500 som bağ verip жатқан азыр. 29 500 bağ verip. Qancha verdingizler şuğa? 29.500 verdik. 29 500 bağ verip жатқан азыр. Bering aka şu. Şurada kendini tartıp koyuyorsun. Yaşına bir çıkartıp. Vermez mi yapma? Aldı satar. 29 500 bağ verip жатат. Şul erkekler kokon. Bu erkekler kok 36 000 somga aldık deydi. Nal çekip etişti. Жақсы кунажын турат парода. Qanchada atasiz buni? Bunu 30'da otur. 30 000 som kemi var deydi. Kokon şu kунажын ekan. Assalomu alaykum. Ye. Kichine torpa 11 ga sapdingiz bile. Sattım yine. Yok da. Pul razı. 11 000 somga sapdim bile yo'q deydi. Buna da bir torpa. Qancha oldi? 22 000 deydi. Urg'achi bu? Kунажын ekan 22 000 somga alınıptır bu. 11 000 somga sapdim bile esi algan adam yo'q deydi. Şunday da bo'ladi ekan bozorda to'qonlar. Urg'ach torpaqda 25 000 som kemi bor deydi. Narxlarcha, bularcha? 18 kam var. 18 000 som kemi bor. Urg'ach torpaqlar. Echki, topal echkining 5 000 som kemi bor deb turishadi. Qisir echki ekan. Oldu bular? Satılmadı. Satılmadı deydi. Ulaqların da bağlarını bilse, qanchadan hem uşul ulaqlar? 18'den beri verdim. Qanchadan? 18. 1800'den mi? 1800 somdan bir beyt ağız deydi uşul ulaqlardı. Rasa çava turgan tak ekan. Qancha yaş? 8,5. 8,5 yaş deydi. 10 000 som. Qancha kilo go'sht qiladi ham bu?
Xo'jayindan so'raylar. Ben kazay emasman, egasi bo'lmaydi. 10 ming so'm deydi bagasini. Uloq tuvechkilar qanchadan, he? Ulog'i bilan qancha? 5 ming. 5 ming. Uloq tuvechkilarning baholari 5 ming so'm deydi ulog'i bilan. 4 ga beramiz. 4 ga bozor qancha berib o'tadi endi? 4 ga berib o'ramiz deydi. Ular chopchu teke baholari qanchadan ham shu? Qancha buni oldi? 6,5. Bu yüzdüsü-chi? 5,5. Yüzü var 5,5. 5,5 bo'ldi, 50 ta bor. Chopchu. Hurmatli Qo'shqorni ko'ruvchilar, mana o'zingizlar ko'rib turganday ele ovqatni aytiluvchi cho'ng bozori. Bozor dag'indalar qizib yurib ketadi. Qo'chqorlar qanchadan ham shular? Mana jun alingani. Qanchadan satdinglar shularni? Alindi aka. Qanchadan olindi? 22 ming. 22 ming. 4'ovi. 3. 22 ming so'mga olinibdir. Bu so'yishbop qo'chqorlarning baholari shunday ekan. Bu jun alingan qo'chqorlarning baholarini bilsak, qanchadan da o'tasiz bular? Qanchadan sotib o'tasiz? 8'den 7'den satıldı. 8 ming so'm, 7 ming so'mdan sotilyapti bular. Quyruqdi. Bu yaqtırıvaçı qo'chqorlar ekan. 7 ming, 8 ming so'm. Buni sotilyapti. Bu qo'zulu qo'ylarındagi baholarini bilsak, qanchadan ham shular? Qo'zisi bilan. Qo'zisi. Qo'zisi bilan 10 mingdan eladi ekan. Qil qo'chqorlar turadi. Qanchada o'tasizlar bu bolalarni? 30. Qancha berdi bozor? 30 ming dedi. Yetti? 26 ming so'm bozor qildi deydi bahosini. 3 yashar qo'chqor ekan. O'ta noqatda eng cho'ng qo'chqorlar shular ekan. Qancha oldingiz bu qo'chqorda? Qancha oldi? 25. 25 qancha baho berdi bozor? Pazar 20 ming so'rayapti. 20 ming so'rayapti dedi nima qo'chqor. Bittasi var 17 so'rayapti hozir. Bu yerda cho'ng qo'chqor baho oladi. To'y bo'lib quloq. Qaysinisini qancha berib o'tasiz? Meni videoga olayım, mayli. Oldingizmi? Buna 2 qo'chqorga 42 ming so'm baho berishyapti. Cho'ng qo'chqorlar bor. 22 ming so'm. 21 ming so'mdan baho berish. Bunda sotilib ketdi 21 ming. 20 ming 500 ga ketdi bu. Soylov bu. 20 ming 500 ga ketdi shu qo'chqor. Bu bo'z qo'chqorlar 13. Qancha deding? 13,5. 13 ming 500 so'm bor. Ömürcak. Hurmatli ko'ruvchilar, biz mana bozorning sirtidamiz. Bizning kanalga xatalalik bo'lsangizlar, podpisatsiya knopkasini bosib, xataluni unutmaysiz. Shuning bilan No'qat cherkasidagi chalishimizni jiyintiqdaysiz. Salomatda qolingizlar, keyingi ko'rinishga. Kommentariy qoldiringizlar, keyingi bozorlarda nelarni ko'roq tartadi. Chalishimizning oxirida bir buqa chiqib o'tadi. 87 ming so'm olingan buqa ekan. Ushul buqa 87 mingga olinib, olib ketishib жатadi uchurda.